Namzari ISTV ki paumi yang tabiri basing taram no oksari ngasigi maru ba pauda I pau ki thabak tawri basing da ki halakpa yaning da phongdok turanga si rally sat khre paumi sing na thabak lepaga loinana wakan pham sathaga dawi Pokpadangari bangangi khoiri matek amana khudong tibalaina dagi kanmangam le khoiri bu matam sang na thamna na ba bank Manipur da leire amari nupa masa ama chingnaninga oba mongda sina phangle hojik pau sandong na pizari I pau ki thabak tawriba singda ki halak patagi paumi sing editor amadi pau se yantholiba hawker sing yauna Manipur Press Club tagi se minister ki Bangalore phawba shanti ki rally jatakre play card singdu aikoi shanti pami paumi ki ning tamba nga u paumi ki thabak thorum singda ayat apan pidana thabak tobang malu habna singba slogan kaya Placard sing the Eki All Manipur Working Journalists Union ki President Wangkem sa Samjai na lusing duna satkiba rally Shanti ki rally adu asoi angam thoktana na ba Manipur Police na ngaksen ba ki tabak chathaki MZO ki President Wangkem sa Samjai yauna mioi khra khangat laga Chief Minister ga wari shanahan ki pungkhai amrom Chief Minister ga wari shanarba matungda rally adu mafam adudagi Manipur Press Club ta laktuna makha ta na mifam pangthoki President Samjaina Pomising bo mathau ningthina pangtok na bahona bata kana gumba matana ayat apan pipiganu Shanti leina Pomising bo thabak tawba ngamalu haiki Pausi sing hoi thok tawjira pausi sing sidam hoi hoina noina kapini hatkini haira ko press kining tambada ko kuthung jelakpa asiam tuni tawrobani gas freedom of press ko freedom of expression asi manghala adu asiam tuni tawudira je masi ko akoi protect tawbina ba akoi free press oina koi thabak tawbu yana ba yam toina yam tawre akoi yam ka pixol oi ba koi sumba koi Manipur ji koi ba wising ji matak ta koi toan ba koi lup sing ka yana yam toina mo koi paw pho dabni haibani sing ba sige yam na koi title taw ada ju na ta koi shop target oina paw mi sing su taw ba ada ka koi distributor haidi ko ko sing su moina pausi aku jadi upaya roi poloi hai dia kihla ko ma chathara pa aduna pausi sing bu lep ki sim na ko de miyam I pau ko mangam dawa si phim si lak padagi ko gi on ma ko jari siren I de tru sil adu ko gi si bu se mem pala pulla gala ko mem du ba ana pa ngal sa la kan da ko de wari ba thengri ba ko pesning tam ba ko gi ko thengri ba ko gi pau phung ba ko da ayat pili ba se bibi gnu amona to bi gnu hai bu gi batang da ko na reli se chatani Seleksida All Manipur Working Journalists Union, All Manipur Newspaper Sales and Distributors Association, amasung Editors Committee Manipur gi ngasi nungtil pangtok kiba mifam amana hayeng September gi tang ahumda paumi sing thabak lepaga loina wakat mifam sathana na baware blokre media amadi masiga mari lena ba miu singda kihalak pa amadi pamda ba thodok tholok pa matamda media amadi mari lena balup singna amata oina leminna ba hainasu ware bloki Manipur da phongliba pause sing yanthok pa thingliba sei handok pinanaba Development and Protection United Voluntary Organization na marilena basing da appeal tawri pause thinguna miyam da I paw phanganda ba haibasi miyam gi right to information matpani malem gi sana kalon su yadaba thabak amani masina lebak asi maning hana satpana tana to pakari sulai roi athing base khutak tagi lothok tuna miyam na I paw phangdaba gi awaba sei kon biu hari All Manipur Newspaper Sales and Distributors Association ki member amasung executive body dasu ki halak patagi ngasidagi hauna khabar yanthopagi thabak lepkhre masina maram oiduna mioi kaya khabar papa phangna khidre mioi kaya na press sing da laktuna masa masa gi khabar longna basu yauki Pokpadangari bangang sungi khoiri amadi no phambu haptuna phumbagi sani bi ama mamangai dagi hauna Manipur da leiri ngasi medical science na chakholak padagi matung inna inchi kungamanga khak sangba khoiri matek ama preserve ta hobana laina makhal kaya layeng mangamle hojing Manipur da ahan ba oina tha amagi mamang dagi master cell sing preserve taunna ba bank ama governor rot leire hiramasigi matang da report ama Lifecell Bank asi MBA loiraba Arvind Posumamna chalaiba Lifecell International Private Limited ki makada lingmani company asi accredited fangbadanatana world number 1 oriba USA gi Florida da leiba Cryocell International ga technology partner weri Sanaimadi Manesar da laboratory thamduna ASEAN countries in da dual laboratory leiba company am weri Lifecell is the first stem cell private stem cell banking company ne akhoi je cord blood stem cell cord tissue cord blood stem cell preserve tawe stem cell hai je kai no hai matam da khoi haksang gi master cell jo hai unspecialized cell jo hai
सिजना कई काना के है मतलब कोई हक्सांग की एनी पार्ट ऑफ द बॉडी कन्वर्ट तो होगा मैं तो हक्सांग से कोई लिवर है जो और ब्लड की लाइना ना में आमदा ना सोल को द सेल फंक्शन तो दो में आमदा सिने रिप्लेस तो होगा क्या क्योर तो होगा मैं वो स्टेम सेल थेरेपी से हम अनु वो ना यामना नौना फोगले बा ट्रीटमेंट मखला में नहीं सिजना कोई ट्रांसप्लांट तो वो खोपा में आमा तो जगह स्टेम सेल थेरेपी ने करना का मैं हिदाक मखल के आसादुना लाइंग बंगम दबा लाइना सिंग स्टेम सेल थेरेपी की मटेंगा सेल सिंग रीजनरेट तहुंदुना लाइन लाइंग बंगम दे मतमम द बोन मेरो दगी सेल कया वाना डिटेक्ट तौदुना ट्रांसप्लांट तौबगी चनबी अम लेरंबदु स्टेम सेल थेरेपी ना मेडिकल साइंस दा ngasi di future ओइदी क्रोनिक कोई भाई को ल्यूकेमिया को कैंसर थैलेसेमिया माइलोमा एनीमिया दगी अतई कैंसर में आम लाई अदगी टिश्यू रिलेटेड ना कोई हार्ट की लाइना क्या हम करना में एंड लिवर ट्रांसप्लांट तो वो लिवर ट्रीटमेंट तो होगा डायबिटीज टाइप 1 ट्रीटमेंट तो होगा में अंदर अतई में हम उसे ले रहे तो सीरीज चाहिए क्या ट्रीटमेंट तो रिसर्च तो चाहिए कुंठा मुक्त गायरी यूएसए दे हो रखने अदो चाहिए कुंठा मुक्त से ट्रीटमेंट जो मोर देन 75 ब्लड रिलेटेड एंड टिश्यू रिलेटेड से हम खले हो जे अदो डिजीज ट्रीटमेंट तो वो डिजीज से मैं हम सुन हैंगल आई हो जे ट्रीटमेंट जो रिसर्च हैंगल आई के सी मैं सुन हैंगल करने से सामने है कोई फ्यूचर में है तारे अनाब कन बगी से फ्यूचर में हिदाक कन क्या कन मंगम दबा लेना में आप दबु स्टेम सेल थेरेपी से न तौर कन बने अदो स्टेम सेल थेरेपी से हां बोन मेरो दे किसी तो नरम में बोन मेरो दे तो उसे तो प्रॉब्लम जे चानब थीब खोपा डोनर में दरकार ले दुगी चानब दु मैं प्रॉब्लम में आम ले अदो अखोइना तौरिजिना हुजी मसा मसा की ओइना एम्बिलिकल को खोइरिजि दगी थमोबा खोइरिजिना ख्वाइदगी प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ स्टेम सेल जे खोइरि दगी फंगे खोइना ममाना लोई प्यूरिफाई तौर मचाद था मापन फिट तौर कनो दुनिया ख्वाइदे प्योर ओइबनिना स्टेम सेल जे दगी एक्सट्रैक्ट तौर मसा मसा की ओइन थमोरे अदो मसाद नतन मागी इमुंग मनुंग द चानब मागी मचिन नो स्पेशलिस्ट सिबलिंग्स ती हम चानागले अखोई एचएलए टाइपिंग न तवे द तरुक यावे मियम द मरी चानारगदी तुम स्टेम सेल थेरेपी से तोबे या तो पदे लौरगा अखोई मियोबेना पोकपद गाइरिबा अंगांग सिंगिदमक इंश्योरेंस यावबा अमदी बैंक त पैसा थमजिंदुना तुंगी आइफन बहोनरी अदुबुलुरिबदी तुंग थोलकदबा अरुबा लाइना कया कलौना नब थौरांगदी इपाई पैकेट उद्री मसिमक याम लाइबक थिबनी स्टेम सेल थेरेपी इज द फ्यूचर ISTV पावगिदमक निथौजम बोयागा लोइना नॉर्वेबन फिलिप्स इम्फाल नुपी अंगांग दा मियोट मिने चथबा लेपु हाइना मियामना अकन मखोंजंग चंगसिलिंगै चरक असिदा ngasi लांगोल दा क्लास 8 खक्तमक तमलिबा नुपा मसा अमा चिंगनिंगा मोंग दा सिना फंगले लेखिद्रब नुपा मसा अदुगी ममिंग नावरेम नावसा एलेस वांगलेमबा कवि सही तरागा मरी सुरे अपोकपगी ममिंग शांति कवि लांगोल गेम विलेज जोन 4 दगिनी मा हौजिक उरिपोक बॉयज हाई स्कूल दा क्लास 8 खक्तमक तमली ngasi ayu anganbada mayum dagi meter chohum lom नौपोक पांगना चलगा लांगोल लाइरेंबी मना के मोंगसोंग अमदगी सीना फंखिबनी माकिंग अक्षमदा पेटीगुंबा पोषकना लाक्सिनदुना हाटपगी ममी तारंबदा नतना यथम कोकी सरुक्ता अकनबा पोषकना सुबदगी कायदुना लेरंबा थेंगनकी लेखिद्रबा नौसागी अपोकपी ममा नौबिना फोंदोरपदा माकी मचा अहोमगी मनुंगदा नौसाना इतोन तोनबदा नतना amata yaujaba masanupani mahak ngarang numida waram pung taruk lom tabada mahak tinaba ningthaujam James sahitara gataret apopa kumar lapupa teradagi haujina langol game village zone 4 da leiba mamana baduna kauthokraba matung danga sa ayuk sina phangmani mahak masangam dabadagi nausana sunomduna imung manung pubani hana phongdoraki kanai aibadi tai ni ngai sanjai na boile na se hana lai nei dia ai di khang dia ba bu di mala de ngoda hai dia ba pa mi se ai ge isa si de awa wa piri ba se mo di su pi ba ai ngonda sai theng phangi je mama ai se lukha bi ne de lu si kri se masi sai theng je mo di su nangan ba si ne ai na khalim se isa do sai ta nga khak ta ngai ba class ai kam jari na isa do ta ri no adu ne ai na pa mi je ate ende pa am de isa do sai theng piri do mo di su pi ba Misi asigi matangda lampir pulis na case ama register taukibaga loinana leikidraba nausaga tinaba mamana bamari kokatuna wang pong chatakre makoi marigi manungda ngani ani amadi thadoktura mayumda halakre lamdamdugi miyamna khosauna baga loinana misi asida chenabani haiba ningthaujam James amadi pulis na phaduna wang pong chatabada yauriba khetrimium ramu elais sanathogi yum amang ata thon khre James ki mayum miyamna tumna thugaram batanatana makogi pandukan amasu miyamna mai thadokre Ketrimium Ramugi Yumsu
मियामना मई थादोखरे थौदोकसगी मतंगदा JSC अमा सेम किबगा लोइना ngasi ayuktagi hauna Langol Game Village area मियामना लंबी थिंजिंदुना खोंजंग जंक्शन की मफम मदुदा वाकन बिफम अमसु पांगथोक्तुना सेनबा मियुसिंग अकन बसराक पिनना बदाबी तौरी ngasi नुथिल JSC gi मियुसिंगना से मिनिस्टर उनादुना सेनबा मियुसिंग मतिक चाबा जराक फंगनना वाफम यावबा मेमोरेंडम अमसु पिसनखरे हारि मोरे कमांडो ना फारुबा थैंकै किबगेन सै कुनगनी थोय अपोकपा होमियो किबगेन मोरे गे चिकिम बैंक मोरे एडीसी यावना कम्युनिटी लीडर अमदि नुपी संगी लुपका पुन्ना वारी सानरबा मतुंगदा पिआर बोंदा ngarang थादोखरे लोइनना मोरे दा संगसल लम्बमी आंगे खोंचंग सो हंदोखरे अमरोमदा मोरे कमांडो कॉम्प्लेक्स ता पकान रिवोल्यूशनरी आर्मी के कदर खरना नोंमै कैप्सनदुना अटैक चथकी हाइबदु सखंगदबसिंगना अटैक चथकी हाइगदबनी हारि तेरादगी ऑटो रिक्शा ड्राइवर नोबिनबु सखंगदबसिंगना थौबाल डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चनबा तांगजेंगदा थांगना लेंदो हालमबु यानिंगदबा फोंदोक्तुना मणिपुरदा पैसेंजर सर्विस तौरिबा लाइट व्हीकल सिंग ngasi ayuktagi numidang pung 9 phawba sintha lepkibana mausa ke punchida akaiba peki ऑटो रिक्शा amadi tata magic na singba tongan ba light vehicle gari sing service to berlep kibana Imphal city da mi itak taki masin maram oiduna popam phami sing Imphal da lakna bagi changsu yamna nemki Manipur da nupi singi mayokta sathariba miut minai amasung wathok kaya thoktanan bagi padamda All Manipur Women Voluntary Association na satharakliba street corner meeting amadi World Post Campaign ngasi ningtokong Bisnupur oinam amadi nambol kathil da pangtokre nupi ta singnarak pamiut minegi mayokta laminasi mara leiba sing athu matamda serak pigadabani sagi prizet amasung sajatna natabalam chat chanana ba ohangum si hairi Nupasina, I could Nubi Konaibu, Luna Sana of you, respect of you, if I commend you, Nasimani can you, Nasamani can you, Haibasina, Ahandawina, Emodana, Yandam Sigi, who is passing in Matanda, Moluma, for Minsinjari. Minor Education Department da thabak toriba work charge amasung master role sinmisingi tha tarage kusuman pinanaba khongjang asidagi amu haukhre sinmisingi dabi pithok kani haina mari lenaba singna thajaba pibadagi All Manipur Minor Education Department Employees Association na khongjang asi August ki 38 phawba komthoktuna lakhibani Manipur State Kala Academy Awardee Kasamthong Kabui Khulgi Khulakpa Haurilung Kamina Lekidabagi Homlak Suba Chahi Thorong Mari Lenana Nasi Mahaki Mung Manung Amadi Mari Matana Divraland Liba Children Home da Cheng Alu Amatete Sanana Polam Yauna Thong Thak Pada Sinana Koli Kayamating Pikre Lekidrabagi Masanupi Tambal Sana Kamina Pongdorpada Mahaki Mapapung Asi Later Liras in the Mating Pangba Pamba Mui Ama Oiki Luena Mahana Hilingi Matamda Miokiagi Mating Kamarum Panki Mahaki Pamzaram Badugi Matungina Nasiki Polam Singasi Pibani Haki Students Union of Kalipakna CBSE School Sing Yangsin Bagi Makatana Ram Krishna Higher Secondary School Garigi founder Amadi Principal Wadiba Oinam Zawana Cooperation PW Pendaba Pongdorkley Mairo Lupasina School Asigi Pum Yangsilubada Asoba Aran Bakaya Leramba Tenare School Asina Sang 9 class Tau the Bida Mairo Sing exam Tabanuna Bani Hadan Lupalising Om the Lupalising Mariga Sanga Pavalorum Key Solution Nitaragani to listen and Nitram Dogi Sasanda Ladiba Apuno Mairo Masing as Chawakna Satret Lomni Adubu School Asida Lyric Tambalaki Mairo Sing the Chadani Pukaktani Sadahum Pu Amadi Sel Tananabagi Aran Balambidalam Zingduna Kunaibu Singabani MIL Manipuri subject oza amata leitana subject asigi extra fini hydrolupa samga chang da khongwelaga hostel do leba mahiru sing nek laga xerox answer sai thoktura function da chilan ki hari class 10 da che chang amata yauduna lupa sing taraga manga da gina lupa sing taraga nipan phawgi chang da logduna admission taholi masigi receipt su amata kakte hojik chaliba session gi exam ama tawkhibagi result haidok tringeda mahiru sing atoba school da hongkhigedra chingnabadagi exam ni haiduna routine phawba semdana toksili exam tona session tha ahum phawba phadringeda form fill up last date ni haiduna namduna mairu sing dagi makogi mama pa dagi sel lokthoi haina su maral siri
All Manipur Hue Lalong and Traditional Preservation Manipur Sinduna September Tang Maridagin Nipan Pauba Kumala Pakta Pangtokatoriba Singtam Traditional Festival Gi Jenglaga Kanagumbalup Organization Singna General Strike Ban Blocken Singba Tobidan Naba Apil Tori Naurem Aruna Apokpa Nobin Luker Maya Lekai the Lebi Asina Salam Ya School Apokpa Bino Tharozam Maning Lekai the Leba Mio Asibu Mediagi Tongda Shirakiba Maral Singh Yaning the Pongokuna All Manipur Women's Social Reformation and the Development Samas Tharozam Branch the Sinduna Tharozam Maning Lekai Community Hall the Wakan from Satakre Wato Usigi Matang da Sum Bawaris and Amata Proktri Paba Punna Tengamina Bahina Warep Lokre Impal Municipal Council की Vice Chairman Oramba Abungbam Kabune Lekhitabada Impal Municipal Council na awaba phongdokre Election Commission of India na matam lep kibagi matung ngasi Manipur gisu apunba kendra humpugi draft photo electoral roll marileneba electoral registration officer sing na pongkre miam na draft photo electoral roll asi ERO sing amadi masa masa gi polling station sing da yeng bayagani yaningba chumthok ningba kudemak October tang ama phawgi manungda marileneba registration officer sing gi office da yagani haina joint chief electoral officer gi cherol amana khangalakli amaromda konthosam masung paso assembly gi oina National Amadi State Political Parties singna polling station kudum ke both level agents singi maming September ke tang tor phawgi manung da pikelak nanaba ERO paso na khangalakli Impal West Commandona Lampel Sana Katel Nepali Hotel Manaktagi KYKL gi miyo ma phari hari pharaba miyo adudi laistam Romendro Elias Itau Sahi Kuthraga Taret Apokpa Hansaba Moirang Kuno Mamang Lekai Degini Haina Impal West ki SP na thadrok pacharol amana phongdorokli Hozum makata na sana bigi pau lobisi sana bigi pau pizari Wapawangwe ni sinuna thasi ki tang mangada Silong Lazong Football Club amati Manipur Arambai 11 ki team ga charity match ama sanaga doriba asigi damakta Silong Lazong ge football team nga se Impal thunglakre pangthok doriba exhibition match asiga mari lenina pawgi mpham amasung se classic hotel pangthokre pawgi mpham aduda Silong Lazong ge coach Thangboy manager Viru World Cup Colonel Gilen Korea gi jaliki player Menchongsen loina lazong tim de yawriba Manipur gi player manga su yaki Kumala Park Men Stadium da thasigi manga gi pung ani makhai da sanagadoriba charity match asiga mari lenana lazong gi coach Thangboina Silong Lazong namaruina North East ta leriba football bu promote tawna bagi damakta toromasi pakali North East gi I League ta yawriba team asina state asidagi sanori manga saru yari haki World Cup Colonel Glenn na Prithvi ki mafam kaya da football sanarak pasida North East ki sanaroi sing asi yamna potential lei loina friendly oi haiki Korean Minchon Sanna ma ki pandam di Silong Lazong Hauzik I League ki ranking da yamna niam na leri ma masina ma ki team asigi phibam phagahan ba asini Silong Lazong ki team Masida Saruk Yariba Manipuri Masa Subhasna charity match asina football bu pamjaba sing amate naha oriba sanuru singda soba ino ama pirba ngamgani haiki I League ta sanariba players singi khusana du yengduna makhoida kana ba kharadi phangma ngamgani haiki Milana phongdo kibada Manipur Masa sing Pitorokpa talent kaya yawi adubu discipline war pana makhogi performance hanthana bigi masak maram ama weli state asige coaching scientific oba maongda sanuru singbu ta aningi habu wapam thamki training ji india AIF training course me amo ji tori me amse bi training course me yam phaje ba European style ate ate country tong no style le ko to course training ji to ji afabo ko amman ko da phigi over training ki bi wanga bi training se basic thing je ba pu pha na hana Oi ta hunu da ga tai khale course ni do ado Manipur ge am course me am ko gi matam ju ko gi ek sara thola ko rong tara ta chelu ha bu ba ado bu se yam khinare mo palom All Jiribam Football Association Sinduna ngasidagi Jiribam Higher Secondary Ground da Mapalak Suba Junior District Level Sub Junior Boys Football Tournament hodokre tournament asiga hobo match da Brita Sporting Club Babu Prana Lamlen Evergreen Club Babu Prabu goal home amada thoikre
Wafana Sinduna Kumalapak Men Stadium da Sanagatoriba Selong Lazong Amadi Manipur Arambai 11 Mes Asibu Madinaba Punamagna Cooperation Pinanaba Ampana Apil Torukli Exhibition Mes Asi Wafagi Football Academy Ama Lincoln and Maki Pandam da Pantopani Hari. And the 12 and the 14 Powder Labor Nupamasa Amadi Nupimasa Sangi Football Development Program Ama Morigi Wat number Sabina Pantor Padunga Solution Cre DFA Morena Sinduna Strap Football Development Program Asida Nupamacha Amadi Nupimasa Sanaroi Humputra Romna Saruyaki Hari. DSA Bisnupur Sinduna Bisnupur Mini Stadium the Satariba Nipalak Suba and Balananda Memorial 2nd Division Football League match CRESA Bisnupur Amadi Nasalema Popam goal Chanaduna draw Satkre ground of Simata Satariba YTS Kumar Memorial 1st Division Football League match TYA Tinungaibu TFA Tinungaina goal Ani Amada Toikre Omnuk Suba Dangmi Meazabai Kamui Memorial Football League match ta Amopa Moirangna ZMC Pubalabu goal and Yamata Toikre. District Sports Office Tobal General Amana Saitaraga Maridagina Saitara Masigi Makada Lebanu Pamasa with the Nupimasa Sandarusing Oiba Coco Kabati Fencing Baseball Hockey Archery Badminton Judo Haribumasana Sing Asida Yagada Sandarusing Tasiki Tang Manga Pawagi Manunda DYASO Office entry form Tazalak Payagani Kangalakli. Regional College na Sinduna Manipur University Inter College Softball Men's and Women's Tournament Thasiki Tramat Vidagi College Siki ground the Pangtok Lagani Maramasina Thasiki Mapan Pawagi Manunda Marine Navase Sangsing Pisilak Nanabakangalagli Manipur Master Athletic Association gi Bonafide member Ama Orambatan Yamna Pabas Hanuri Oramba Song Tam Pasanta Kumana Satkibagas Kitankun Gamagada Likitavada Manipur Master Athletic Association Awab Pondrogli Lunana Likitabi Mungi Awaba the Susar Yari Hana Association Asiki Secretary R.K. George Nathato Pachero Manhari Amaramda Manipur Master Athletic Association Senior Vice President Oramba Song Tam Pasanta Singana Kankangudana Likitabada Manipur Master Athletic Association Secretary S.I. Zayanto Kumar Samana Thadro Pacharul Amana Awaba Pondorokli Tabungkoki BMSC Impal West District Football Association Sinba Sangita Memorial First Division Football League winner Orapada Team Asige Sanur Singh Harau Tayam no Okre Tabungkok Taliba Tabasapana Sinduna Pangtok Maduda KBSA proprietor Gepinot Social Worker El Tomba Amadi Ate Academy Musing Kayasu Saruyaki Sanur Singh da Kudol Port Pidunika Kumnabas Utki Kudol Port Pibaduda Coach Elibom Sasu Saruyaki Hockey Bazulagi Tankun Gatarutagi Sangmaita Leba SKYC Ground the Satarpa Past Division League Tournament winner Webingam Kibani My Pak Laba BMS Team da Social Welfare Minister A.K. Mirabai Gimaketi Lopal Sing Contramating Piki Tormadu Wanga Kibasina and the Pangtoki Team Tarana Yaba League Champion Aduda BMS Ina Point Kungamari Panguna Super Division Sankibani Sanrusing Sinamakatana International Level Yaunabahonabada Angamating Pangani Hanasu Wapam Sing Pongdonaki Manipur Pandit Losingi Pena Sanglak Pawiramba Morang Tem Razmani Amadi Theatre Saknara Nangomana Likitabata Theatre Center Manipur Awa Pondorli Amarumda Brizit Nangomana Likitabata Social Awareness Service Organization Sasona Sunungaitaba Pondorli Comrade Students Union Janet Headquarter gi Anoba Pugada Singasi Manipur Press Club Ta WhatsApp ge Thoram Pangtokre Lising ni Trom Dogina Lising ni Tratu Pawgi Oina M Angam Kombo President Amadi K General Secretary Oina WhatsApp Lokre Gasiki Tromata KRBC Agi Executive Secretary Kunelem telling na WhatsApp Loki Manipur Hills Journalist Union Su Amzugi Kongjang the Saru Yabagaloina Hayeng Tabuk Lep Kani Hari Impal Sami National Highway Maram Bilias da landslide Namaram Oiduna, Ukul Sami Lambi, Pauna Kitaba, Adu, Satkibagas Ketang Contra the Gamhana Lambi, Pauna Cre. The Sinumagi Okiba, Ayasagi Pau Pizari. ICAR Lampir Pataki Pangba Paugi Matungana, Saki Quadiki Sakibasi, Search degree, Contraga Matoi, Dasmik Ani Oiki, Aduga, Quadiki Inkibasi, Celsius degree, Kungum doi Dasmik Ani Oki. Nuksiti Obising Malgasang Ayukta Sada Marfudrani Toyoki, Adu Numi Matunga Sada, Humdrani Toyoki, Nongzugisang Nil Oki. Losila Patamaru Pau, Amokana Pizari. E Pau Tabak Tauriba Singda, Kihalak Payaning the Pongok Tunangasi release at Kre, Pau Mishina, Tabak Lepagaloina, Wakat Mipam Satakadori. Popodangari Bangangi Query Matek Amana Kudung Tibalena, the Gikan Mangamle, Query Bumatam Sang, Tamnanaba Bank, Manipur the Laire, Amadi,
nupa masa ama chingnaningai oiba maongda sina phangle ISTV ki pawmi yeng tabiri basing amukana khurumjari